Muhimu siku ya leo ambapo tumekuwa kwenye kanisa la St. John's Thaita ambapo tumekuja kwa maombi. Tumekuwa kwa hii kazi kwa muda wa mwaka mmoja sasa, tumekuja kwa kushukuru, na kama vile tumeelezewa na Reverend Beatrice, ni vizuri sana kama waandishi wa habari tufanye kazi inavyostahili. Tusije tukajiingiza kwenye unywaji wa pombe haramu hasa wakati wa msimu huu wa Krismasi. Kama mnavyojua, sisi tumekuwa tukipigana na pombe na tutaendelea na kupigana na pombe, na sisi tutakuwa tukifanya kazi vile inatakiwa. Ikumbukwa kuwa waandishi wa habari wengine wanaendelea na kufariki, kama huko kuna vita Israel, huko Gaza zaidi ya 90 wamefariki, lakini sisi tuko hai na ndio tumekuja hapa kushukuru, na tutaendelea na kufanya kazi vile inastahili. Ni desturi yetu, kila mwaka ni lazima tuchague kanisa moja twende tutoe shukrani kwa jinsi ambavyo Mungu amekuwa pamoja nasi, ametuchunga, ametulinda. Ingawa mwaka huu tulipoteza moja wetu, lakini tuko sawa na tunashukuru Mungu. Ile kitu ningependa kusema ni kuomba serikali na mashirika yote yanayohusika na waandishi wa habari yaweze kujikakamua. Kama Media Council, kuna many challenges zile zina face journalist. Mwaka huu tumeona changamoto mingi, kampuni zingine hazilipi watu, sasa inakuwa shida. Kwa hivyo tungeomba jinsi wanavyopanga mambo mengine waweze kufikiria waandishi wa habari na waweze kuimprove their welfare, ndio waweze kutumikia wananchi wa Kenya na kuweza kufanya kazi kama wanavyotarajiwa. Kama vile mchungaji amesema, tungeomba vijana wadogo waweze kuchunga wakati wa Christmas, sio wakati tumeona wengi wakifariki. Hata kama utaindaji kidogo, usiingie sana, kunywa pombe kidogo kwa sababu kuna wale lazima, lakini usiingie mpaka ujisahau. Tuje tukaona tena watu wamehusika kwa accidents. Kwa hivyo watu take care, hata kama ni burudika kwa utaratibu, uende nyumbani ufurahie. Tukenete muno muthenya wa umuthi ni gukoro mwathani atukinyanirie ibinda riri twabangire na tukagia na andu ma media aria megukite gucokia ngatho. Ni turera Ngai ni wega na ni tukwenda kumahoera nigetha Ngai athi na mbere kumarathima na kumambararia na kumagitagira. Tungihoya thirikari itu igitagire andu a media ni undu ni matuteithagiriria muno. Tariu itura riri ritu ria Thaita no tuhoe nigetha kungikorwo na umaramari wikuo tutuike a kugitiro, na ni tugucokeria Ngai ngatho muno ni undu riria ndatu ici ciamenyeka ni cianagiriro na gugacoka gukagagia na kuhorero na kuhoreria. Riu ni tukuhoya thirikari itu itikire guthii na mbere gu support the media people ni undu nimo matuma tumenye maundu, and we thank God for you ni undu wa wira uria mwega muraruta. You are blessed people. Tungienda kuga mahinda maya mambura ma thiguku, andu ethi metheme kunywa njohi na ndawa cia ndugugio na gwika maundu maria mangituma miturire yao ikorwo ihatikaini. Riu ni tukuhoya kungikorwo kwina njohi cirarugwo thiini wa matura, we discourage nigetha ciana citu itikagie na kanya ga kubuthira indo icio ikumathukia thiini wa miri yao kana iguthukia meciria, ni undu ni turanindi andu ethi in future nigetha matongorie kanitha ona matongorie bururi. Kuboya muno aciari metikire kurora ciana ciao na muno kufall uria marathie na mbere thiini wa thiguku, ni tondu ni ibinda ria ikeno na ringi tungirekereria ciana citu iciatu iritu kana ciatu mwana ringi ni megwikora hatikaini ya kuingira thiini wa mathina magatuma merire na mage guthie na mbere na githomo kana muturire wao na njira ria yagirire. Koguo aciari aitu ni turamahoya makorwo me very keen na mageria gutara ciana na makiria kumaruta mathie na njira iria ciagirire bingo eno ya mambura. Tutaga wira na kampuni ya Royal Media Services na ni muikarigiti wa andiki a mohoro county ya Kirinyaga, na muthenya wa muthe tugukite kanitha-ini wa St. John Thaita tukorwo tugicokia ngatho. O mwaka ni tuthiaga gucokia ngatho thutha wa korwo ni tugukorwo tukibitukira
maundu maritu na tugukite guku ni twakorwo tukiboerwo tukiaririo ni mutungatiri nigetha tubote gukorwo tukiruta wira na njira iria yagiriire. Rwanda ngienda kuga ni andikia mohoro otoguo muigwa mutungatiri akiuga to andu amangi magiru ni gukorwo makigirio kunywa njovi. Ona ithire turaruta wira uyu witu ni tiurute tukimenyaga ati kuri andu maraturora muririkane ati kwina journalists inge iroka iri nini na uria tukuiga kimubango witu niguo megukorwo magiturumirira. Koguo ona twambiria kuruta kana rĩa turaruta wira witu tukoragwo tukiuruta na njira iria yagiriire gutegupenderea mwena wothe utira tukorwo tugithii na mbere na kuruta na otoria mwene tukorwo nginya tukiburana wendia na unyi wa njovi cia ibango tugumutungatiri uga tutingienda society itu ikorwo igithira ni undu wa unyi wa njovi cia ibango no wega witu andikia mohoro mara tukorwo kaunti ya Kirinyaga gutiri ono mwakoragwo akinywa njovi na ngamweni karenji muthio ugu na mbere na mutikanyi njovi na muthi na mbere na kugitira society itu tondu tuli ociana ociao. Asanteni sana. I call upon the government of Kenya to protect the journalists as they give these wonderful services to the people of Kenya and the church at large. And we are proud of these people when they give the information to the people who need that information. So we call upon you as the government leaders, please protect our people. They are our sons and our daughter as they serve this nation. Waheshimu wenye wanafanya kazi ya journalism because it's part of service and service to humanity is service to God. So we need to call upon the parents to advise and talk to their children, and especially during this festive season, so that our children will not indulge in drug, substance and abuse and other immoralities which may also lead them to a life that is not promising. So we encourage our parents to be very keen with their children this time, to instruct them and guide them. So it is important for parents to know where their children are during this time as they celebrate Christmas. Because Christmas is not doing the immoral things, but rather it's a season for love, for giving, and also giving to the needy people. So our parents, be keen to watch over your children. Luego mwathani nuresi ciatho gwĩtĩkĩra gũka